Jeste, braćo! Izvinite, imamo ovdje neke situacije završavam u razjeru. Znači, ljudi, vi niste svesni kako će box match da izgleda, bre! Joj! Op, kao još neki, kao boj, Buraz, što me prenijelo na Marka Jacka, brad? Što me prenijelo na Marka Jacka? Au, brać! Kako će da izgleda box ring? Ceo, brate, bit će LED paneli svuda. Profesionalni box event, kakav još niste vidjeli na Balkanskom poluostrvu. Jedan aplauz. Ajmo, jedan veliki aplauz, bravo. Pozdrav, časci! Sršiti po faci! Brrrr! Aj, zini.